Amasan Impact TV Kuki channel in sumi te zo se kangai do na chibai kahin bole. Tuni Chipinthei Talkshow asom ni langa ve chan na a guest zam ta inam sungawale kha thema saloi ta pu en thungdim IRS retired Commissioner of Income Tax ka koma tun studio a umtan amalim na ananayu hitin ke holim na banjo mu hite. Po amasan na phat mantam ta na hin suanga helaya ke holim pi thei denga na in na chunga ke pa thu ka hin sen lem na zong ka hin ne ke ka ke pa e po ke holim na hinom ta cha la hitin na ama sa penin nang ma hin ho thu sim chule le kha na hin sim do dan a chomlam tan hin se pi thei di ham ke hi kapit na hi kho loi khai kho kiti Jordan portau na ke pa to hi kilometer som ne lagu gari hlung thei be tu kumal sas se khwa su kana pin e kanul la kapa in sikul kai phat eng ho he phat la chu sikul nei na kom khala ki cheng la ti wa chu Japan gal zo wa chu tol phei khwa kong ki chau tol phei khwa kong ki chau chu 1946 se ya sa se kong ki chapang na lai kom gu bep ki na lai na so 1949 hin te ka het chin ta sa sikul ka na kai pan sikul jong changa ma gam la tol phei ke pa thing kang phaya ke nga ka chu na lai sa ka na ki pa sa su thing kang phaya su kom ya ham ka ham jong ka he sikul trai phat a chu Churchanpur district ti da ma ho sikul dangum lo khat kiu ya sa sapang tam LP school lai wa sa sapang sa jaga be ta ko gin sa ke ho za thum men te no thum ke ho class ang chu medium sense za khat be ta to na yong ke chang lo ke ne la ya mi sa si ma ka hi le to na ka chan lo bang ni nga ho ka din eta sa ko hong ke pat ayan che yo wa chu tol phaya ka u chu le khathim ma sa 1948 49 metric pass the amasan school khat abola ake patila chu government school or private school to informal school da na ko bola zo na so government lo wa so ka hong kaya abana le khasim che ki su ket lo abana bana ke kal lo chu 1954 ko ma so ko class 4 admissible ket government mi school of Churchanpur asu asa lo ke hello class 4 la kita ale kha chu ka lo chu pathen long se ka lo phat je da ha tam zo se ke bai hat da na hom le class 4 chu oya pu ho se ta khat gilo ta phalo la ka se da se gilo ta khat oya pu ngam khlo na men ma se ko ki chat na no wa chu English grammar le English translation he ka bai hat ta bong se khon nga ka phat chom pi le che jo wa chu ka u chu thing hanga song ta le mi skola headmaster la appointment na mo wa chu ko chi le a song tal chu thing hang kho hi ai ma cha dong lo le kha sim tai lo dang bol dum lo na ya chu asu na ya na le kha chu a cover to cover so ko sim le class 5 le 6 as Manipur pum pia he first division na som le li na ka hong pan chu ase so kang ke khan do na he che jo wa chu Imphala ka hong Johnson High School a class 7 ka sim le theng hanga go bang la le ka sim phai ka hong ke la se ena oya hon thu sei le pi le ke za tong ke za thei ke la mai lai pau yong
ale kha ki se wa phai langa tho se zombie kha de kit in tin no ai langa su ale kha hi pathen long se na ka hlo ka memory ti da ka hlo hi pi hi ti dan ne Johnson High School admission bola ka hong la ka ge kit lo headmaster pa se kala chan sastri ki department amin thang khat me to Sanskrit scholar ma pa chan peda nang ge ham theng langa kon ka hin ayo ka siu result ka mu bai lo to hai ka hong be te mars ki sai lang khat a ho ka roll number yang su 58 is me 60 na ki sai na lang ta wa che ka hong kai le to na ki sang kit lo mi tama tam section A B C D umentin section A asu lai pa vom khumang ki ti mas gandhi mara ko lai headmaster pension pasen mas section B asu ke le ta jang kholon me jang kholon ke ni ko ka helo section D as B C asu se la khai ki ti kha ta Israel langa se ta section D asu ta pau kai hokai iti pau na chief engineer pension pau la doctor hol ngam amani hom ai to na yang ki chang lo ai wang phat khala so anan ho mi ni min te ma ni chun thing lang mi je lung sit hon di ba a to na hon cha ke khat hu yo hon do hap sit a ka to ala first terminal ka hin bolo le ka paper history paper zo e pon la do class a khat na hi te se te ke la o sa bon ke a vet ho sa ko na se me lo in ho lo mo to na yang kong chen na ala class ka dam thei lo ya se school phata ke kai lo a fair ti dan exam ka bol lo om dan so class 6 ayang merit scholarship ke mo ya first term second term na phata ke bola ya no promotion yang pi di dan no se yang ke heket lo ke ngol dan ala hulanga chusan per high school class 8 su admission ko ke bol class 8 su ka ke nopsa ke loi ho sene ke ki sa lo khat nan pang te ten te tu exam ko bol le nol ke som no noi long pe ka pan ke ai le class 8 ka pass certificate ka ke la phaya imphalai class 9 sim denga kong la school ni le thum ho ka chi le idei be se lo me lo in theng lang me dei lo so na ai le langa ho ya thong ho school chulai phat a school high low pen khat me to new girls and adult high school kiti mi dei lo zo si kai na ta bong di da so che ko ga chi le ka certificate to temper ka bola class 8 a pass di so 9 a pass ka ti 10 a lot de ka ti clock pass and ve go in ten igin mo thi mai wa admission fees chalai che som thom lo gi sak tama tam sa chalai admission ni bo so ka kai kil le o je then ta o mo ben ten ka phat chum pi tho ai le metric chu normal ya chu second division ho ki pass de he class 9 ka chap kan to third division ka pass ni mark sagi am khatwa da ase diam college 1960 August also July kitere intermediate of arts na so admission ka bol hostel ka la so was a scholarship kiti tula post matric scholarship ko somli so la khala ase ke mola aphat na so college in ames feeding so college fia ko na pi wa scholarship ang pala ka ona sum ke liu talo
cùng cái trái phát là giờ thùng giờ đi cái một cái to aval na cả aval so chơi đi ngà pocket money income đã na home đó sẽ sống lót lô bia cùng ly college có một số capacity so là high school là yung fee kipelo na so là để khá xin so government school yung lo Johnson High School te chulaya government high school khat kêu sa Manipur adang umlo chulaya college ang DM college government college ma kêu college niya na Imphal college le Manipur college amani se private college DM college a kai holoi chu a piti da ke phasa themin ki umitin na ye chu yo se kai lu ta su bia kang pass so bia ko sai ya wa kan de memorial high school ko ya ka pan assistant headmaster pan so tisya po masu MA admission ka bola private night class umre to DM college wa ka kai le MA previous final element tu la semester mana so la ya umlo previous so kasi nei kumaya ki bol da tan ham bol ka tiang la kanau pa ngul khau chen bol din bol pi na bol da dam ta ino ka ga bol ka gin sa son se mak tam ta ka hin mul tin 45% mul na denga ko 52% ko mo sen na sa so final year chu ka sim kit ka bol la ai PT da ha pathin exam hi lungsi da kite exam hi ka fail khat sa lo IAS exam lo so MA final so Guwahati University second class thum na ka hi 57% ko mo na hi ki ka chu IPPM high school am lai so newspaper hill monitor kiti khat ko bol it's all like thu homa chu 72 ko ma chu IAS kiti ta chu lai civil service ni ti na ke ho phat lai chu IAS etc exam kiti ai se ka ga bol song cha last san jena ka kum jong be san jong be sa chu ka ga bol le written akong pass IAS inter so central service IPS ho he Bombay Calcutta Madras la interview minten na IAS ho bo se delhi ko IAS tinga se delhi ko this is 73 March April ha interview ko so IAS in also IAS dengan sedih lo ini dah na IRS Indian Revenue Service Income Tax in P1 na si interview ka bol hai lo na so written so ya hoi so written interview so lo hila IAS ka hi written interview ka fail na so ka mak mol hom na so hila khát nước su có ô gì cả luôn, vậy giờ lúc mà lên là cái tồn nữa, xem men pas lang pe a home lang ha pen lo la zalo ting, ấy là cái ha pen thầy luôn, anh này na su background, ít pen na ít khăn ít là khát xin na xuân tạ luôn, mi để lấy là Bombay là cái là MABA pass ho to khulanga e kite English la ki tho thei lo no ke chu ke na si ho as hlom sakhat ipi le ISS ai wa nga so IS ka mo lo sa nga so IRS ka mo su ke dinga pathin na gon lo ate pin IS ai thangu le Tamil Nadu la nga kom di IRS ka in hanu le wang phada su North East yung kita North East sayang ama sa pena Zorhat ako mana Zorhat abana
Tezpura kasi Tezpura ke par Kolkata kasi Kolkata ke par Shillong ko Shillong ke par Dibrugarh ko kis kong pension iti ho hi kale khasim jong adanga kilang khat kamu pha lo ding kamu na class 7 6 first day na Manipur pumpi asom la lina ka ai exam su chulai chu first division ke ti hi mi hlo mai su tu lai hi mi o si hi first division mo hi hin ten na ai exam nang chu first division ke first division ka hi chu ko ki phasa theme de ba kalai jo ka kai le subject English honors kala ka ti English a theme lo khat chen English honors kala le ki pass ta lo history ham chanala lang first class ang kamu di mai thi su na sitabang ai wa nga su ki pe le den tin azo na su ken ka tu jong halo service jong center service hi tamatam som la nga lang hi su khoi se pe no hoi la ki hello mi do ding jong do chulai chu mi lo na ai la ado ji jong ki hello ai se newspaper kana bol ji asu Central Information Service hi papenin te tak number 1 na option na ka koile service join na ka vel service la mi no dei mo pen pa ka ta income tax chu lang nga ka koi chu mi ki chu pen khat na hi chu na so yong si vet lai la pathin thil go na hi ka ti pathin phat sa Maradona in the hand of God World Cup Argentina na ho dinga ball a be lut na khat na be lut he bo ye te ke khat e pathin khat he to dan a thil jo se hi IS exam ding jong chu form ka fill up ji ki chi lo ye chu som ke nei lo no ye chu tu lai bang imphala ki bol thei lo selong ga se ding Silong ai che ding la kha ne man ding to che man ding to zangai nei lo le thei lo hi zo ya se ni ve thom ve kan che lo 72 ko mayong su che ding ang kan ya lo pi asikula ho headmaster ka pan le student ho hi ni pi ge lo tam strike ka bole ti vin tin strike bolo ji pi demand no jong ke lo na violent ai umurin tin sa ka sikula sa ka lagaw leng mongin tin ka lagaw len man pha na so ka le kha bo ka ki go la lai pa ta silong ka che August tarik sob thum la khat ni ta ma silong ka in ka hol han le tarik thum ne ka mu na lai mo khra tarik thum ne ha ke pat le kha ka sim October tarik linia exam ke pan fakhat ke se ai se so background lang ke se chen lo la mi on fakhat ka simin IS ka pass te mi coaching ayong se hatam ta na som sang pass lo en ten mi ke phat se hin te di ka se nom lo ai wa nga ti ho yo se su aji khat mai se aji ti su newspaper kan bol chu IS paper thum compulsory paper thum essay general knowledge le general English na chi chu ke dinga sim kai ta lo optional paper thum ten advanced ni ten so chu MA first class kan mu na di na subject ya ke dinga chu ti ha be se lo ya so lakhat ka sima yong su kapas ya semi ho ya ka tabang ka se su exam ki ti khat sa ka fail khai inde sunga ha pen ne tu IS kapas ka ti ka se ne abe sunglong su thu chom be ya na ki pa pi na le jing le po masanga na lekha na hin sim dan kan thei ta gut chu ta lekha na hin sima lo thing na sang ta na pathian ma pui naw na chan cha
na hin mo in khang tha sim lai ho zong kitil ho na thei ta he nang ma hin ko tu sima ko na ta he aban thudo hin ning kating masang laya na ho khang laya le kha sim dan to tu lai le kha sim dan a ki hi dan chele a khang dung zu ya le kha sim iti khial ti ham thi nin se pi the ti ha cái họ khang lai ti len cái họ neo lai ka le 1950 in ki pan ta le 1950 lai a su school los ra ka se bang chu san pora sing kang phai LP school ki ho ra se mi ho se na kai na ya yang thum bo sa pang la tama tam this is on here so le private school ki ti na lo school zo se chu government school school hi private da ki bol the hi lam jong min na het lo de ba so le a bol ding jong lo a bol ding lo si it's like a chung ke pat le khasim chu ha lo te le khabu hom sa ke sai ko ke pat te wa ke hon le khabu khat le slet ki ti kanguru ki ti na se hu ki ne exercise bung jong ke manglo pencil jong ke manglo pen jong ke manglo I just let us feel ke sone ke sumang ak ta so ki bol kum na be thelo ale khat po se khat ki simai to a hi sapang ho le kha khui vet la pu gi pu khop set la pu na se khui ti sim sa mo ham ka hello cha cha ne ke sim le sum jong lo ti da a fi mo ma nam lo hin den government schools ta cha ne ke kai 50 a ko na 60 hong he le a thil cha hong ke khel je ba na 1960 ve la chu private school jong khat le ni hong do ta high school na ate pe chu san pora ta government high school ko 1955 54 la an pa lo chu oye pu thin lam ama graduate BM sa pen nga na ka pen ma an pa ita high school hong do high school khat ke ke hon Gandhi Memorial High School 1964 63 ka bol gang so san pora high school lang lo se ke se tao na lo e ho bu na ita so na mai ita so le kha la ke sim le sum imal lut be se lo a school fee ke private school bo school fee cho cheng thum hom cheng li ham bo cho la kha na to aya lom pe na jagu cho sagi jage ti hongan school fee ke ya so la sum lo ti ding ta bang so le kha na ke sim so la competitive zong ha he lo na ni ta ke te lo eta so ne ke sim la 1960 ko na so 70 hong ga kai le thil ho so ke khel ke 70 ke pa 80 hong he la thil sa khelang ke khel ta na 80 vel la ya so e hon na het kha lo be o se number 4 ki ti ho hi hong do na no la parte la ki ging lo e se hong en te ti sa pang hon la ipi ham ti hello wa ne o le bo na thi ga mo mo nom ke wa ho wol hang som na nga ta bo thi wol hang ai ta se ko ki ngo da no pa ngo ding la no la pa yo mi ngo la ngo la na a khang lai khang tha ho loi chen gol no ma a thel tha ai ja ka ne te le thi lo kam do 80 ko na 90 about 2000 this 20th century kum zabi som ni na se ki sai ta chala na he che chan a yong chu phamai mai na la to 21st century ai ro no la thele masanga le khasim ta chen kilo ta lo ya su le khasim dan jong zum zet a sim de hong ai na cho hi
hàng lai ho có mình thu mộc khát cái này là cái gì à chứ cái gì số này khát sim đan thì ít thiệp lô là mỗi sim mà giống như exam cái pass rồi lô exam cái pass lô rồi là apan nó không kịp lô na theo là ha hèn cái hèn lang exam cái pass rồi là apan xong nó không kịp lô ya số hết nó đi ngã là khát sim là exam nó đi ngã là khát sim zoom cái hi là khá hi cái phát sinh nó lúc đó là khai ông sẽ có tâm sim bé sẽ ông hay bảo ông số đinh exam mà đinh ai cái sim đó thì cái thiết bị đó sẽ cái fail ngay luôn sắp bảo extensive reading tiêu long pi bút xuống cái số rồi sẽ sim đinh heading khát na exam nó đinh sim intensive reading thành khó mà số đỉnh exam số đỉnh họ sim đỉnh na chỉ tên này hết khẩn đỉnh này ale khác cái sim này vàng ale khác có mấy tam là gì chung là ngay em lang mang sim ai là vast hay na sim dâu dạt là lâu sao IS civil service thì IS exam đỉnh hình ticket là sim dâu đỉnh dạt màu hello na sim dan khát hết là chân cái pass thì thì họ hi hàng lai họ hình heo lại cái gì cái giờ số ít sim đừng ham để khai hết nó đừng sim đừng là extensive reading mode bút xuống cái số đó sẽ sim số cái goal khát lại nữa abana exam pass ding eti ala intensive reading abu songa ki sunjo se helo hoi lai ho exam ki dong jiam na hi examination evolving chu ipi jong le achi sa kum som langa ta bong question ki dong ki bol ho idon kho ma so là sự event kita na som thầm là sự event đó kita som là ngã ta bông so mà event đó na so ha sima ai sima phát chôm phun xin cái phát chôm lo exercise book asa alin ho cái chỗ goal khát sụt hạ đi written na chế phát na số exam phát là cái xuân man poi cái gì man poi tak ni tam tạo mà số vậy số writing practice này luôn na speed này a heo ai wang xuân man talo chế phát som lâu pi ya số ken exam ka bol số MA exam jeng jong số ta sẽ ka bol question probable question cái đồng sa cũng ngõ cái việc xóm là ngõ không có phải nói sự paper cái sụt đó sẽ exam này đừng nêu hạ lại revise cái bol lại memory so fresh so na cái gì nôm chú isima hay là simai mai hay exam phát lại recollection ho 30 to 40% bộ cái gì đó là ai sụt sa chú ít khó đến trong anh hết để tận tình na sụt cái sụt chú 50 to 60% chú cái gì đó ya chú sụt ai là 60 mua là chân horizon ta số là ya chú asim đã đi ít thép lô hiện tại cái tiền na college công lại và lôi họ màu họ khăn tên company cái gì ngol thim ai wang so le khasima ha la hat college hostel waranda khun chair khat ki don tin an pun khat ki khun tin la khasim kom so ai wa exam ki bol phat le ma sa mo ji lo cái history ra ka se so college ka se college ai ka bol lo cái history paper so first terminal
ăn lạ đó lo ya pi betum bi de vi kitin nos nó mới hỏi ta khát ông vậy ta sen nos se khát na hi yo si sen na đó nó ngã dòng xóm đi xóm ngã mà rồi nó ngã dòng xin dòng hình vậy rồi hay là anh nói họ sẽ có cái tol peo cancer papers ít tí sụt mau ham tiêu là sẽ kapan này cái pass hình bank cái tiền lan cái thùng này nông bị nông ta luôn cái thùng đó na asita le ha simai wanga iti simham na ke hello exam na pass na dinga sim do lo ke holoi son ke simbe se lo de la ke sim chu ke simina wa ma sim banga se ke sim lo ya sa sin da ni technique khat ne dinga ngai ka chela a hoi ka sa pen chu writing isut do pu le ahung kha ai le na so recollection power so 50 to 60 te hello be jong tham sakhat au mai le chu expandable le exam so pass it the so na phata ai het li la nga hung le abon he hi jong lan first division ke ti ho chu ha ai ro bis to la ya college le university la he nó vàng phát nâu thì đây semester system ông là cái gì mình hạ thà lô rồi, regular thì người ta sẽ exam họ sẽ phát ấy bỏ lại là first class cái một cụm nữa, cái họ phát lại sẽ em first class cái thì họ sẽ mi lô rồi, so professor của hôm nay so first class sẽ ta event dùng là cái kỳ sai mà, cái ngày sang mà mà sule khát thì mình tin em có gì mà số class xong 50 minutes lecture ball hi asal la mong ki hello head dan so na le sit pum pi kidang ta head ai se ai wa mi first class mi be se lo tu la em ball ho yo si nang jong na hi mai thi an first class ngan sin apa associate tam do first class aku hay ti di chulai thei lo de em se ki ko thei lo de ti so a class by lam zep ta so ke ola ya so be distinction ki ti ho so 50% mo bo so nga ya ke ngai sa no em first class ki ti so em first class lo em ki ti ho mo jong se mo ai le cái ngày sáng sớm sẽ tập sẽ lấy không cái sim ấy cái lấy cái sim này bị thế đó tôi lấy sim nó họ tên cái tổ hiện tên mi tiểu khu này thấy rồi biết sẽ rồi tôi lấy mi sẽ còn hay tạ cái ngân xin họ ya thêm thế nữa class 6 first day là cái pass vàng số có ở hồ số class 6 cái họ mà sang apa so ai le khá sẽ thêm class lon na sẽ tập cái tỷ lệ sẽ le khá cái sim mấy tôi lại le khá thêm thì ở đây ai hiểu rằng họ hay thế na ai vàng số tôi lại thêm tạo họ số tôi lại thêm họ sang thêm kịch mà lại ít là làm gì cái hết thì lộ quality education anh chị em mấy thế hàng tiền na mi bia pass cái tiền lệ mà sẽ gì khác nữa tôi lại bia pass tiền lệ sẽ bây giờ hắn xuân đôi tiền là xuân thầy rồi cái đăng cả sáng hồi lại xí hàng tiền thì mà sang sẽ sáng na sáng cái món ai quality thì tôi sáng bù cái họ bia cái sim lại và điểm college cái họ sự cái gì bằng sự điểm college cái họ nói rằng Imphal college là Manipur college cái họ sự ở bên đó cái nuôi sĩ sự nè
cái sáng sa thì mai kiểu mình hay và ngay số ở lại college high school mi in standard thắc khát lá xì mà giờ Shillong lá xì hoa giống thắc khát Calcutta lá xì hoa giống exam ball phát lệ sáng sớm luôn nè thêm sớm luôn mi aga siêu là environment bị thì đó khát exposure số phải thì thôi nè ngõ thì aga cái hoa Shillong cái hoa giống English sa thola nal zalo winter exam am phal le sudde lo siêu ít ta chale khan le ke sim ai tu la hi asim he ka se bang asu tham khat khel le ngai ta ye so akum ki khel ta century ki san ki khel ta na 21st century chu 20th century le khasima ki sim le ma ke lo di a subject zong very syllabus so haya kisim na NCERT kiti holai lo lai ha ya se le khasim hi khang lai ho hin chum be a sim ding ai se le exam ding zong hi ka sei banga se exam pass na ding a sim ding a so le khazu se sim ngai lo exam a su thi apoi mo cha cha ke len them ngaiแต่เป็นสมนี้ให้สอมทุ่มแข็งโดดต่างตัวสิ University ไอ้เรา exam ลุยนักดงกุมสอมห้องอาจจะเป็นในส่วนสอมทุ่มแข็งละจนสอมทำละจนอารมณ์เป็นนั่นสอมหลังอาจจะสุดโดดสันเจ้าก่อยหลังไอ้เส้นสุดโดดสัจจู exam นี้ดิ้งเลยnight before the exam na se chu revise na bola le chu exam se kisat kiti ta lo de na ta se face na bola na pass the it's a best technique a ka head exam pass na de nga chu ket la ka se hai kha pe ta exam ko na he best cái mà nó practice cái nó bol khát đấy exam cuốn học ta khát hi ôi mà sao chế độ lâu đi lẽ khát xem hi dòng nó khó luôn bố là mà chế độ lâu thì mi tông cái một tổ lâu đi ít nào mấy này nữa học ta khát sẽ ta sẽ lại à mind hi đại vật để ta lâu sự concentration ta na hi sẽ dù ta chân lẽ khát xem nó chân tila 2 hours na la din so 30 minutes na head di concentration ngai exam phat le I had lo zong I had do wa phata akisut the hui pi ham te exam 3 hours fully concentrate kita sen na tang mong ke khel ta lo in langa khuti khati ti ho na gol thang zong nunga gel talon nuwa hon bolon gel talon no sani hon no zia cha dom talon na se bo chu gel ala ai che na dinga chu amasa sa hat ta khat hoi ma sana chi lo de hoi ma dang na ke mo to lo de na mai de ma dang cha bol lo de na se chu na mind chu concentration hum phat le ba na sim na san na mind sa ha le se IS exam ka bola se ka head so IS exam bola sil IS kiti sumi subject was general knowledge ti jala abulin ta khana min ten chu nyalha ha simai sim yong ji la khat sa su lo hu general knowledge kiti sum knowledge mi le sit chunga head dim se na ya so masang laya thil in sim do kha ho white reading hi phaso mas ti competitive khat white reading hi la in le kha mun khalai magazine khalai sim jong khum phaso mas a te pia sei le sa le dengan IS exam general knowledge itam khat ai
tam khát anh sẽ bị tin hơn để explain bỏ lại khát anh vậy ta cái gì ta mi hem hi at thi dâu lệ ta hi at hiện lại cái dân thấy lo họ lại ta deep freeze à coi mà ông đầm mòn á nè đầm mòn nó số anh nó sẽ đầm nó ông cái phát lại là số cái dân này lại đầm thế thì khát na ông sẽ theory khát sẽ college medical college or magazine khát là cái gì mình ai sẽ cho hung số khát khát ai sẽ nói cái gì mình là hơi cái nó reading cái gì lẽ khát sim cái gì áp phàm ôm lo lẽ khát bu áp phàm ôm lo cái gì là ít giả đàn thôi thôi vậy nhá lẽ khát bu po sẽ bị lẽ khát bu yang là mình là sim mà hết lại là mà để sẽ phát triển sẽว่าrồi hết lại công lại và rồi sẽ họ khát sắp bằng khát mình nói sắp bằng khát article xuất đinh insanity when kasut kibot lah has article sut lah ada ai te halam kana het lo het this mi hotel sut hi kana simji pui ti kasut den ka het lo be ti se so article asut la ngai no ma man so na ai se ta banga ya sa mana se so mi ho sut pu pu pi jong la simuvin aphat su me ti lẽ khá bố bố chỉ xem ai lại biết phát trong nó khát chứ lẽ khá bố phải nói hay xem lối cái gì thì họ không lối nữa xem ai lại phát trong nó khát như thế knowledge cái thì white cái gì lại nè mi tới cái hồ lim lòng lại bị thì ta xây đi cái này knowledge này là mi tới cái hồ là xây đi cái này rồi xây đi này rồi mi tới cái hồ dùng chữ thế rồi ya ka se nom khat he noi lang sui be se he college university la ale khasim ho no a subject also kêu na he do la mi to ke hu the at least another 2 or 3 subject white reading na ni history MA history person adang sim lo be le history chu kon the subject kêu so mo subject cho si na geography heading history phatai heading la geography head lo la hi thei lo si yes geography determine geography is a history umums not lang ho in south lang noi si ti ta ba na not lang ho noi south lang ho wa chunga vai hom Indian history similar na mo din. Dahil lang ang halay Madras lang vai home na. Sito po. So la tuidong geography kiti so he la history so head by so na. Siapa nga sociology simpation, pol science ham history ham, piam khato sim thalo le no. Ano le so ama pol science kêu chu asu hing zo lo di se me ka sema professor gong gume ne se ka me chi se se he the subject o he lakhat ati ta ya ham subject chom simu to history student na he geography simu lakhat na hani sociology simu psychology simu so chỉ hết rồi hay là biết được cái hồ hi thế rồi ta đang năng science student cái này thì là năng science sẽ xây đi tâm lỗ sự rất là lang pia subject so si hết ngay hàng mấy subject sẽ cái hệ dấu hiệu là tham khảo popular subject na knowledge này economics yung sa tham khảo bị hết rồi là tu là economics cái bùi bì na ya se ke ai ka semua so economic civic kitin civic so niya ke khanen da khat se economics civics kita khat so aina hise kan sim cha phat chom dan so IS exam
dòng sẽ cái đường ông phát số little teacher elementary economics hết lâu lên na thì thầy lâu khác số thì economic ta mà meaningful ordinary meaning ta cái lâu lâuแต่ไปหันเรนติวเลยบาราอินบาราสูอินมันอาศัยกี่เจล่ะสูeconomic สูอินมันอะไรมันจงสูเหตุสูสิตบังเลนนั่นติวเลยหันกำหินเลนเหตุเลย economic สูเลนสูกำหินลงสูเลนกี่ที่สูหุยละบูทิ้งหัวจงสูอยู่สิจงเลนเหตุเนี่ยสู wider meaningสุแค่Sikit lah tu sana ekonomi kesima kepacum kan ke housing so ekui marginal utility gitu he na economic hello til sang som na ni so dang ni lo sang som na ni ai la sang som man se khat na so ai la dang so ni dang chum ta lo so sang som ma so chi 50 paisa mana so malcha 50 paisa mana so masala ya mana so le so yo si ama utility yo si sang som ma so tam ta mu so he say it lo le na equal distribution le thep nga equal distribution kim khara na thira ne la ne ya so thil bo bon ke a so le na za dang ta lo mía thôn đừng ngày, chỉ sáng ngày số isum này đồng duy à số, giờ khát cái này là bị sọ ngày không, học tại mình đây, tại mình đây tốt best cái sọ lô này thầy lô mới hiểu nè, tốt best sabun, thì gọi là sắm thảo, hair oil, giờ số gỗ to à, giờ khát là số cái sọ gì nè, à bạn này là số hol bia đi, cái đàn số economics ก็พัดโจมปีนี่เลยข้าศึกมันก็ให้พัดโจมปีโลเลยอีปีพัดโจมด้วยพัดโจมปีเตะเห็นข้าจะดึงอะไรสิ่งมาเฮียนี่มีจะดึงอะไรยังสิ่งจงฮัลโหลexam pass นี่ดึงเกี่ยวจงฮัลโหลexam pass จู่ข้ามยังมามูนั่นดึงนะข้ามหอลนั่นดึงอ่ะกี่บอกเลยข้ามสิปีได้บอกข้ามที่เลยนี่ดึงกี่หอลนั่นดึงอ่ะนี่คือ education aims and objectives of bread and butter policy นะเนี่ยเองอากินได้โลเลยเทโลอาคังตรงจุยานิสัยที่มันจะน่า apply เทดีนะ It's also education นี่ also history อีเห็นตรงเลย history จู่เห็นข้อจะ applicable เทโลเลยนะผสมเลยจะต้องบอกว่า pol science pol science จู่สิ่งเราจะ theory จะทุกAristotle Socrates กิเตฮอลเลยนะโซโลอิน BC ลายตัวลายกี่ปุ่นหัวนี่อันนี้เห็นหรือตาส่วนนี่อันนั้นจะสิ่งไม่เลยหัวลาย applicable นะ pol science public opinion กิติสุปีให้มีเห็นเลยไอ้หัน public opinion กิติสุมีปีกิทุตัวนะหัวเหตุสิ่งให้เราปีลงแก้วเที่ยวพับขัดมีปีดึงผ้าเกลอจะ public opinion กิตินะนี่ส่วนยศจู่อะไรข้ากิสิมาเหี้ยอะไรข้ากิสิมาว่าอาจารย์ดึงพัดเลยกิจังตลอดหัวลายมันเดิมนะจู่ education จู่ผสมลูกดีนะอะไรดันมันจะไหนที่เราเสียไว้ขันเต่าเทเรากี่ปามแหละจริงๆปูมาสังไลแล้วก็ซิมดันตัวไรอาคังจีดุงจะเอากี่ขีดันหัวเจ้าสอยดันนินเซปีเป็นจุดติ้งเลยแล้วก็ซิมดันจ่องนะซิมไม่เราว่าเฮตเตกูตีเห็นตัวเห็นอีกแค่ลิมแนวสอดทิมดันจ้ำสกัดเบรกละครเต็นนะ Impact TV Kuki Channel เวจ้าสิจ้ำสกัดเบรกละครให้ดิ้นเบรกบานจะมาแค่ลิมในกิจดีวะเฮีย
break akichai than tun ki holim na ban jam ki taw hiti pu tu a kain do anom ki che hi le ho enam sunga wa hin government service ngai sang ma jing win na mi ho hi le kha thim akiti te na government service do ho bo hi le kha thim in ngai tu win na hi je hin government service bol na dinga poimo ana gel ni hin sei pi thei diu ham service a government service I mean private establishment of service and government service they now his security ome so le tolop zo tame ti ai de we na so le min izai asumi he be se ke mo na thing lang mi ho hen ide he sum jong he be se mi za la he ke de ima he yong la mi khat sumi na za la se so ma na de se education policy hinja ka se bang asu education BT kana sim was education happy aims happy ham bread and butter policy so na to khat mu na dik a ke sim ai na isen na to he ke ho phat lai te lan ma sanga chu kham jong he hlo men ai wa nga chu mi hin kham hol kham in mi hol service la to ding tam ami hlom na to he ami tam a kham hlom te la a kham no se tam tho nei wa nga a kham ta ki to asmi tam be se ta la ka sim la ka thim tam ba la ka tam be se ta bie ka sim la ya su Manipur government ai UDC I pan no ma le bai lam ta pat the exam khat min I pan la le na UDC ki pang ka loi ho khat ka classmate khat UDC exam wala pa amo UDC pa na ama so medical department na UD tolok se zala somgu langa los se lai zala somgu langa sa tamatam se na aya ke hon le bie hi te di ka te bie ka simol wang phat khata so khamong ke bol le ama yang so in cheng thei ta ni tam bo ga ri yong ani pe bas yong ani ai wa nga so status nei lo so na ya so man long nom sa lo ai wa nga so apai mang na da ken ina ka hong phat la ai na ka chi ji ya na ta so ka vil ji aman long nom ma sa en long nom ke sa na se ta bang so la ya so to ai kham hol dan hin ja ka se bang so ma sang ke ho phat lai 1990 lai bong a so kham a holo le butalo di so ite hol le ham a hol khil wa ka he de tham khat le khat them jab ka hi har de na capacity ho jo se hin civil service amor ti ti na se hi bol daw le it's a civil service ki ti se mi yo se de lo bis hết chuyện lâu vắng cái họ bỏ lại 70 lại su IS exam candidate su mi lạc khát là su lại prelim lo ya mi lạc khát là su sang thum hình pass sau sang thum cho interview hình bol wa sang thum la mi thum la khát là su mi thum la khát mi sang thum interview su mi sang khát lao su na ya sa sang khat la India pumpe sang khat la hong pan ki ti chu thil ba hi lo su na I wang phat ji ham I thep ji jong ka ti he se sang a them zo mi dim set a wang se ki hop le ki sang khat dan zo a ka he ki phasa le the ki de sa le the a ka he to he ka het chet lo wang IS civil service apply bol he lak thum lak thum to lak ngai ta bong hin se preliminary wa wa su preliminary su lak khat hin pass sa ai sa main bol ke main asu sang thum ya salam ka heta tu lai khat la khat ni la khat ke la he te ke phat lai se thum la tu lai thum la khat ke la he te la
mi la khala sa sang thum an hlan do wa interview ko wa sang thum la sa sang khala la se na to ko ma se na mo am result som ko la ku za ko la som nga ma mo se na sang khat dong lo sang khat thing lo in der pum pi mi hi la le khat the mi ya la sang khat hong thang do la hong zao ding ki ti se mi o se pan the lo se na ya sa ya ho khang tha ho lai de ho ko ki cha te hen na ale khat them je be ka ti o se kom civil service mol ti ti hi adi poi ka ti ya so le khat them ta ma so ya ho cái hết rồi mà số lại khách thêm tại và anh sẽ kêu số đời gì mà khám một lỗ đêm sẽ là số đời sẽ tự cái hàng năng khám năng tâm tạo mà là nó tao cái họ phát lại lỗ ta staff SSC staff selection commission gitu thì sao giống như khám đêm sẽ banking là đêm sẽ cái đó nào army lang assistant commandant kiti PM ladim railway adim set kit no ite ho epida hollo ai se ho lo han lang I hin the ne isangai ikenga din the na po su bolu le phade ya na civil service mo te aya ke pat hi lo le ti mo si wi o si so aya ke pan the lo ti ka se banga so aya an mo loi so a thep ji han à chị gì hắn à hoàng thật gì hắn biếm khát để tệ đi rồi cái vàng sẽ có thiệp gì trong hệ cái chị gì trong hệ cái vàng sẽ bật thiên nó gồn lại cái kim mù ra này bị thoái hay cái gì ấy sẽ tập bằng số khát lên nhiều tổ cái sang ngày anh lấy sẽ chân nó đi ngay hệ tôi hệ có chân áp nó sẽ có chân giống tâm tàn na bọn nôm giống gì có chân mù so cái là thiếu hơi ta khát cái hết so BJP government này đang có phát triển nôm lồ vào staff selection commission group A B C group C I interview asu bayo se phát dan su se interview ai ho hi ding ai disadvantage tam isum nei lo khat so la exposure hoi lo ra cái sự bằng số cái ông interview lôi là IS có gì đi số interview sắp English có thổ thêm lôi gì em khát là gì lần đầu lên DC cái tọt DC cái bản sản lên rồi sắp bảo thêm hiện tại tiểu khát hiện tại cái tiểu sắp bảo thêm bằng số vay học sự thêm một lôi số nữa sẽ tập bằng hiện tại ya se ho loi he khang lai ho loi khang tha ho loi na bol khi lo wa ka he khat su min ka se nom he sa pang ka he khat jong class 12 wa farz lang pass ba na bi ta so sang pa se del ya ko en ko te ki sop sa en bahra ma civil service ko bola ta kumli la kum nga le ta khat sa mo lo na ji chu he ai te da kham khat po cái hồ điều chế họ bên là cái hết khẩn chế rẻ lồ lại ít ta hay bỏ lồ lại khám bỏ cái tí chú nè đừng cái hồ này à nó làm phải lồ làm tạo xây được thì nè đừng cái mùa lồ hay là khác cái thêm dòng này bị phát xôm đi giờ sự khám hồ đang thì thép điều này ide vanga su da ka se ton ta ba ka se nga kha ho se khwan nga hoya hoi khat su ide vanga se ke mo chen thei lo se na affect ta ta ma ta su ya se tu la hi e pe kha mi jong la de civil service bol nge ti ho loi hin đây tê ding su ka hi tê ding ti khat na cái thi này thiên cái thì khát anh đều là vang sen amu lo gì mù đen lo chôm lo pi ai mi bol bang mấy ai ta bola ngày này để khát mà hơi lại mà social activity zo sẽ cái cũng mà na thì vang sen civil service cái thì họ sẽ cái một cái itu ta hi le
bol do ki go te đi sắp bảoว่า killing spirit thìคนเฮ็ดค่ะ killing spirit ขัดในเรื่องไอ้งาเวกุบดีเอ้อไตรบลายพัดในเวตัมตะกิบอลเทนะเช่น IS ก็บอลมาสังอาสุก็ลอยนูเห็นแค่ inspire บอลบอลที่เราในแค่กงโล IS บอลที่เราเล่น64อาบีก็พาส66ลังซึ่งอันนั้นลุดเตะบอลที่เราแค่กงโลตั้งแต่ก็มุ่งเลยจีก็เห็นนี่ละ67นะ IS บอลที่ IS เลย IS ลงรถตากุมทุ่มกิจอมเท่าไรกี่บอลเลยพี่ตากี่มูลตาได้ผมก็ดีก็จีนนนั่นไม่ใช่มันนั่นสิอัตตาสิกุมทุ่มกิจอมเท่าไรเต็มไม่บอลเลยนะพี่ตากี่กุมขัดสิกี่มูหิจงเลยนะกิจอมก็วางผากุมขัดก็บอลละกุมขัดแล้วขัดก็สิมาก็มูสินะสิ ไม่ต่างกับเรา exceptional นะสมจิเบจิขัดเหรออันนี้สมัยสังกัดเลยขัดสิมจะตั้มอย่างนี้สอนจะเกี่ยวกับหุ่นผสมนะสอนจะจะกำมอนยาสู killing spirit แค่หัวพัดลายสู killing spiritไงลูกแค่เห็มจงในเราพลันจงในเราพัดตรงนี้ไอ้ตาชีไปอย่างสู IS capacity เลยนะนี่ต้องสุดทุลายมตลอด BA เฮียแค่ปัดาโคอาแค่หุ่นดีหัวไอ้ตัว BA สิมไลเป้ว่าโคa subject หัวคิดสอบว่านะสิมว่า subject ละดนอสแต่จะก็ฮีเตเดก็ฮีโลเลยก็ทีเดนะ healing spiritได้เลยตุพัฒนาเนี่ยโซมูโลเลยสิอย่างมูโลไอ้เซนนี่โลหอยแต่ไม่เอาเส้นทำขัดบริเลนแบบจะไปที่เราcivil service หมดที่สู้งอลกายก็สักจะก็เสียน้องขัดตัวอะไรสุดแล้วตัวเสียบังว่าคำตั้มแบงอะไรสางเกี่ยวกับนั่นที่เราซื้อ banking service อ๋อให้คอยมันลงลุ respectable ไอ้พวกนี้ตัวซื้อ respectable non respectable เนี่ยถึงมูลผู้ซึ่งมา holding ไงสิเลยเสียได้บุยปีก็ต้องลบปีสิอันเนี่ยถึงบุยปีนะเห็นได้บุยปีก็ยังแหละอันนั้นต่อสุภาพต่ออะไรข้ามาสักคนจะขัดลมหลงไอ้สิ่งใส่นมใส่ในใส่นมหมดสู้ไม่เอาเสียจน service กี่โมโลดีตัวให้ service โมโล private school จงตั้มตา college จงดิมเซนนะเซนจงปันเทียปันดีสุดที่โลจงสุดที่เขาโลจงสู้มีเหมขัดสู้อปอดถั่วไอ้แหละนะเห็นควายคิดว่าอะไรนั่นที่เราไม่ต้องลงพิสเสร็จแล้วเขาจะสั่งพวกเราเขามีขัดเดียร์นะเขาลังมีดันขัดว่ามาของเขาMA สมังจะต้องอารมณ์ตุกมาสั่งหินใจก็เสียบางสิ IS คิดที่ละอามูลพัฒนาสู่ GNA เลยมันสามัญตลอดสู่ business บ่ได้ว่าง่ะพวกน่ะปนทอจิงดิมาพูดลังอาคุชิอาทิลอาก็ปวดจุกันนะแต่ฉันก็อยากจะปนทอจิบิลดิ้งหอยตาเขาได้กิสาดตาสิตาบอกเนี่ยเขาทิพย์เสียงไงลูกนะ service บอลเจ๋งไงลูก เสียงไงลูกมีสปอร์ตทอปูเลยต่อเลยทิพย์เสียเลยสิตัวน่ะพายก็คงนั่นเองไง driver ขัดการีกละเดียวจะสิไงมีก็หอลschool bus school van หอนะตอนแรกขัดกันก็ต้องสิอีเป็นต้องบอกทำกันตีเลย school van กับตัวเลยสับปังยังนะพวกอมกันตีสับปังโกกับพวกยานั่นละอมกันตีเลยจะกุบอะไรสุดที่เลยถ้าขนาดนั้นนั่นก็มีสังสมสังงาลมเป็นมันก็อ่อนกะเลย schoolสับปังก็กะทักก็ละจุกะสิสุนกะสุน
อะไรนี่ละเอ็นออโต้กระทบกินเองออโต้จงมาเว้นจงมาไอ้อินกำหนึ่งสิสัตว์service ball เขาตะกี้บัง service ball เขาสั่งตั้มหมูดิสสั่งสมทุมลังอมูเตะดิสสักขนาดนั้นไอ้สิวิเลจสมนี่สมทุมมาแค่ว่าอีกขนาดเดียวกันสิลิงเสียได้สิกัลกัตตาสั่งสมทุมโลอันนากต่อสั่งสุรจันทร์พอละสั่งสมโลต่อสิผสมโลตรงโลสินะอีปัดทอปไว้ให้ละห้อยลายมือที่สองแหละน่า service ในโลขอเดียวในโลปิสอามีสุดตาสนอมาอามีสุไออินเจนอินเจนนี่ตัวอินเจนโลเซนอะไรแหละนะนูปีจังนูไม่จังเจนี่แหละอินเจนต้นโลเลยมอสุเอาไม่สาบนะสมอันนี้ยังอ่ะจีป้านะเอาไม่โลเบจังอามาจะสุไอ้นี่ส่งอาจจะนี่ละงาหุ่นดิมเซนสุยี่สิบปียังแต่ละมันอินเจนตุเอาหมดเลยนะยาสุนูไม่อินเจนก็โลกิติสุอินเจนไงโลอินเจนก็ปูซีมาสาวมีองแหละมีหอนเห็นคอมหันนะเตะเสร็จบอกว่าเซอร์วิสเสียไงลูกปอดทองไงมีปอนทองซื้อไว้หลายอย่างนะกี่ปั๊มแหละสิ่งนี้ปูทูหอยตาตั้มปีนเห็นละวินจะเตียงละครั้งถ้าซิมไลฮอดึงจงแล้วก็ซิมดิดานเห็นลังเซอร์วิสฮอลดิดานเซอร์วิสบอลเจ๊ไงเราปอดทองไงที่ห้องตั้มตาในหินเสยแต่หน้ากี่ปั๊มแหละสิ่งนี้ตัวนี้ไอเขียวลิมฮอนนาวจันเจตานเป็นประเทศนินจงตั้มนะนับเป็นสิ่งตาเห็นตัวนี้จะเป็นเทดอกสอสอมนี่ละงาไว้จันนะเขียวลิมนะปูเอ็นทุงดิม IRS retired Commissioner of Income Tax เขียวลิมนาวที่จันจะเหตุการณ์มาบ้านาแกสท่าฮอตัวกิมูกิดกะเซวินประเทศนินดำในพิจิตรตาวหันกะกิไป